Shongkun Shongblei ka Lympung Jong ka Dorbar Pyllun bakat pra Jong ka Synjuk Kynthei Katholik Nongstern Diocese kabala pelong ha Saint Dominic Saviour Parish Kinshi kabala sedang nadu ka kat pra tarik ukalan kon arajar pesan bat kalayo panha padano minha ka kat kendai tarik ukalan kon arajar pesan sengi ublei. Hakatai ka Dorbar Pyllun Jong ka Synjuk Kynthei Katholik Jalan Yam Nongstern ka Synjuk kala buru ya ka phang padeng kabala ong balai khun phile kumni ukpa jong phi par manga ngile wat ya phi da ka ba khuslai kabala pen shong nong rimru na ka gospel u lucas lenong ka ba ar na ka dukhat ka ba sau pra ha ka tai ka snilas dang ya ka jingle nyam da ka jingle buram ya ka ktin ublei par ukong san kata u most reverend Wilbert Marwen Bishop ka Jalan Yam Longston ulayo ban terwa ya ka jingknya ka mas pakun Hakatai sngile don langru upadar Ansem Nonglang Vicar General Jongka Jalaniam Nongston upadar Charles Imli Parish Priest ka Saint Dominic Saviour Parish Kinshi bat ki padar ki sister na ki parish bapher bat ki riungan Jongka Balang Catholic ki bala tot shakatai ka Lympung ka bakar pang ki longkami Hakajing sing no pai singipan upadar Silver Star Nongsi Spiritual Director Jongka Synjuk ulayo pan kerku penwai bat ban pendapru ya ka jingmani sacrament bakhut. Hadin kata ka Synjuk kalayo pan samru ya ki kusnam shaki nongjob ki balawan bani shimbenta ha ki jing penberngya bapher ya ka bala zdang nadu ka sajan Jongka tayo ki baladan hadu khandai spa sau phongut ki delegates bat ka Synjuk hapo ka jinglam khaman Jongka kong the rebel Karkongor President ka Synjuk Kynthei Katholik Jalan Yam Longston kong Memorial Sat General Secretary ka Synjuk Kynthei Katholik Jalan Yam Longston ringkat u Bishop bat kiwi ki lengdo ki layo pan penhapru ya ka lama Jongka Synjuk kum kadak Jongka jingpenkut ya ka te ka Dorbar Kikun ibarat ngamtit kikun silong kuni ilayo mak em jasun kani sansnem lada kikun kidon sansnem kin ong yala gechong mei na ie epi ndang lada chiposnem kin ong mei yala kailang sepatna Kat sansnem ikun kinong nan lekay no momay Alpusnem ikun kinong matpuslay may natit kumo bande Laipusnem ikun kinong yaratlem se may Sausnem kinong may kadei kabaong maki. Endalaga sampusnem kinong may balay pimsa skor yang balay pimdan por na kudanta chona. Lepusnem ikon kinong Nay nakedja dan mati. Tajik jong ikni ya lagi jong ikun bilong ibakordo adu kata. Bag nangi kum ikun
Ngelona abang yo kawai kat de chit ye nan lo nan